Siyahlangana njalo zihlobo kusona isifundo sakuyona liviki, isifundo sesibili sakuyona likota. Siyalamukela uNkulunkulu alibusisa liphathise nxa singena kusona isifundo. Sithemba ukuthi umoya engcwele uzasithungamela siholele emaqinisweni onke sizwisise izinto eziphuma elizwini lakhe afisa ukubana sizibambe sizwisise. Abafundisi engilabo bazalibingelela baziveze balamukele nxa silungiselela ukungena esifundweni. Salibonani bantu bakaNkulunkulu nangumfundisi Innocent Bhebhe asibeni lokufunda okuhle ndawonye. Salibonani babukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo siyalamukela esifundweni saliviki uNkulunkulu abe lathi nxa sifunda ndawonye igama umfundisi uSitha. Salibonani lonke siyathaba ukuhlangana kulesi sifundo salamhlanje. Mina igama ngulula Machuma asikhuleke nini. Babo sezulwini siyabonga umusa wokusihlanganisa ngasona isikhathi singabaphilayo. Sicela ukuthi nxa singena elizwini lakho sinike ukulizwisisa ukuze izimilo zethu zikhule zifuze isimilo sika Jesu. Sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga abafundisi, sibonga uThixo ithuba siphelona ukubana singene kusona sesifundo. Nzananzela ukuthi ikota loleli lonke sikhangele ezemfundo ikota lonke sikhangele ezemfundo ngekhaya, sikhangele ukufunda esigabeni, ebandleni, ezikolo, ezindlela sikhangele ukufunda ngokuphelela ngokugcwala kwayo indawo yonke. Njalo kuvikela ipheleleyo sithintile ukubana umgomo wokufunda kakhulu yekubuyisela umfanekiso kaNkulunkulu ebantwini, ukubuyisela umuntu lapha kade khona. Nxa sikhangela kusona isifundo sesibili sikhangele imuli, isihlobo sesifundo sona sithi imuli. Lapha sizafunda khona ngezinto eziningi eziphawulekileyo ezibalulekileyo futhi njalo ngokufunda emulini. Ingxenye singabala indinyana yokwaziwa ngekhanda bese ngibuza umbuzo othile ingxenye uJuma uzasincedisa ngawo. Fundisi sitsha ingxenye lengasibalela indinyana yokwaziwa ngekhanda esiyithola kuZaga ngo-1 ivesi nyelika 8. Indinyana yokwaziwa ngekhanda ithi yona ndodana yami lalela ukuyala kukayihlo njalo ungawulahli umlayo kanyoko. Siyabonga ndodana yami lalela ukulaya ukayihlo ungawulahli umlayo kanyoko. Mfundisi Chuma, kati ukufunda kuqalisela ngaphi? Kuqalisela ngaphi njalo nini? Ukufunda emuntwini kuqalisela ngaphi njalo nini? Nxa sikhuluma ngemfundo asikhulumi ngokuqala ezikolo grade 0 grade 1. Abaningi nxa kukhulunywa ngokufunda bakhumbula izikolo formal schools, but imfundo yona ngokwayo iqalisa umuntu mhlawumbe engakazalwa esephakathi esiswini sikanina. Yikho ngananzelela umama kaSamson labanye eBhayibhelini babephiwe izixwayiso ezaziphathelene lokuthi baziphathe njani nxa omama bezithwele. So ukuthi ukuthi abanye nxa bekhuluma bathi bona isukela ekuzalweni imfundo iziyefika esikhathini umuntu esifa, but kodwa nxa sikhangela from iBhayibheli kukhanya kusukela umuntu engazalwa. Siyabonga mfundisi. So ukuthi ukuphila komuntu kusukisele kuzalweni kwakhe kuze ufeni kufunda kuphela. Sitsha uthini ngalindaba? Well, ngiyabonga mfundisi, engunanzelelayo ukuthi njengabantu vele sihlezi sifunda njengoba mfundisi uMchuma esechilo lapha ukuthi umuntu ufunda kusukela ekuzalweni kwakhe. Omnyolo lapha uthi yena impilo yona ngokwayo iyisifundo. Nxa ungena empilweni usamukelwa nje kuthiwa amhlophe usungena eklasini yekufunda ongeke wagraduate kiyo ograduate kuphela engxenye usufile. So ke nanzela lapha mfundisi ukuthi indaba yokufunda iqhakathekile ukuthi siyibambisise sizwisise futhi ukuthi nxa sikhangela lesi sifundo sale iviki sikhangela ikakhulu imfundo etholakala kuluhlu lemuli. Khulumile ngemfundo esithola ezikolweni kodwa sikhangela kakhulu imfundiso esingathi imfundo etholakala kakhulu ezimulini. So sinanzela ke ukuthi umuntu ufunda kusukela ke ezalwa kumbe esesiswini. Kwezinye izigaba uzananzela ukuthi kule section lapho kuthiwa khona omama abazithweleyo kabahlale ngale bafunda izifundo zabo. Abantwana
bese esiswini bayesebeqala ukufunda khona phana. Siyabonga mfundisi Pepe. Indinyana le eyokwaziwa ngekhanda uthi indodana yami ungazwana ukuxwayiswa kukayihlo ungalahli umlayo kanyoko. Angazi ukuthi uyibambe njani le indinyana. Ikakhulu nxa sikhangele ukufundiswa lokukhuliswa kwabantwana. Kakhulu. Kuliqiniso ukuthi umntwana uza kuba yilokho abazali bakhe abamfundise khona izikhathi eziningi. So ke nxa isiza lapha indaba kaZaga uyiletha ngokuthi ngokwethemba ukuthi abazali laba khuluma ngabo ngabakholwa uNkulunkulu. So uthi lalela abazali bakho abakholwayo labo. So labana abakholwayo labo babe befundisa okunye okuseceleni. Kodwa yena nxa ekhuluma kuZaga lapha ukhuluma ngalabo abakholwayo. Ungaya ku verse 8 kusiya phambili uzezwe izixwayiso zakhe aziphayo ukuthi ungahlali endleleni yababi kufana loSamzwana. Ungalandeli izeluleko zabangalunganga. So ukuletha ngendlela yokuthi ukhuluma lomntwana olomzali oyesaba uNkulunkulu. Njengoba sizabona phambili ukuthi abazali bona kumele benzeni ukuze abantwana babanjani babalaleli. Abalaleli abazali abavele besesaba uNkulunkulu. Siyabonga siza kuthola phambili. Siyabonga kakhulu. Nginanzela ukuthi nxa uyibala indinyana leyi ithinta abazali bonke bobabili. Ithinta ubaba, izixwayiso zikababa, iphinde ithinte lomlayo kamama. Kanti vele imuli yona ilomsebenzi bani, ilomlando bani ekwakheni lekukhuliseni lekufundisweni kwabantwana. Ilomlando bani imuli? Imuli nxa ukhangela kahle uzananzelela ukuthi yiyo eyamukela umntwana ezalo kumbe vele ngazala umama esazithwele lapha indlela aphathwa ngayo ilokwenza lokuthi umntwana ozalwayo uzalwa enjani. Yiye lo mlando wokuqala ongaphezulu kwamanye ama institution ekondleni umntwana. So injalo imuli iba lo mntwana ngesikhathi esafundiseka esabumbeka kanti esindebeleni bathi umthwente uhlaba usamila. So ngesikhathi sona siyana esesiswini ngesikhathi sona sana esanda ukuzalwa emncinyane lapha yiso isikhathi lapho into eziningi angazifunda khona. So engafundiseka kuhle khona phana umntwana lowana kuyenzakala ukuthi abe ngumntwana ozakhula engumntwana olungileyo. So imuli ba iqhakathekile iyefaka ifoundation iyefaka isisekelo ukuthi umuntu abe ngumuntu kusasa. Kodwa siphinde sinanzelele ukuthi umuntu uyenele ukuthi azikhethele. Alahlekelwe ilokho akuphiwe. Nxa mfundisi sitha singabuyele emuva siye kuGenesis sikhangele imuli yokuqala. Imuli yokuqala kuyini esikufunde emulini yokuqala? Well, nxa sikhangele imuli yokuqala eyimuli kaAdam loEva ngithi labantu ababo uCain loAbel. Sinanzela ukuqala ukuthi bengidinga lapha mfundisi ukuthi kambe kukhona yini eBhayibhelini lapho esitshengiswa khona ukuthi izimuli zazifunda ngaphi zazifundiswa kusiphi isikolo. Ngibona sengathi kakukho okucacayo ngaphandle nxa usiza ngapha lapho usuka lezikolo zabaprofeti ngesikhathi saboMose and so forth. Bathi ngale ngemuva izimuli kwakumele ukuthi zifunde khonapho emulini ubaba lomama babe yibo abafundisa abantwana. So nxa sikhangela imuli kaAdam loEva sithola ke ukuthi eyimuli yakuqala sithola ukuthi uNkulunkulu nguye owayengumbalisi wabo omkhulu ebafundisa njengoba sathinta iviki ephelileyo ukuthi uNkulunkulu wayengumbalisi wabo. So ke sithola ke yona leyo mfundiso abayifunda uNkulunkulu iyiyo abayidlulisela kubantu ababo uCain loAbel. Okwenzakalayo ke ukuthi singafunda kuGenesis chapter 4 kusukela ku verse 1 sisiya ku4 sinanzela ke ukuthi uCain loAdam loAbel laphana bafundisiwe batshengiswa futhi ngendlela uNkulunkulu ayikhangelele ukuthi benze ngayo emhlatshelo bakhonze ngayo uNkulunkulu zonke nje izifundo zempilo ezazimqoka. Bese sibona ke ukuthi omunye phakathi kwabo
uCain ukhetha indlela yokuhlamuka. So engikufunda lapha ukuthi imfundisi ukuthi engxenye njengabazali singenza konke singakwenza ukuthi sincedise abantwana ubeswafundise ngendlela right, kodwa ichoice isebantwaneni ukuthi bayalandela yini khona lokho, njengoba lapho uCain la wakhetha indlela yokuhlamuka, whereas uAbel la wakhetha indlela yokulandela uNkulunkulu. Okumqoka mfundisi okuthintayo lapha ukuthi into eqhakathekileyo abafana laba bayifundayo kumbe imuli le eyayikwenza ekukhuliseni ikukhonza. Yikho ngobambayo ukuthi ukukhonza bakufundiswa ngikhaya. Xa sinanzelela futhi lapha bhebhe sinanzelela ukuthi imuli yokuqala indlela uNkulunkulu ayimise ngayo imfundo yokuqaliseni yayigxile emulini. Ngezindlela isystem of education yabo yayigxile emulini. Kodwa ingxenye kathesa angazi kumbe lokho kufanana yini. Inqobo yethu indlela esihlele ngayo yokufunda lokho igxile emulini yini kumbe kathesi siyame kakhulu ezikolo ukuthi abantwana imfundo sebeyithola ezikolo kwedlule ngikhaya. Kunjalo kathesi sekuze kwehliswa leminyaka kuyesikolo sokuthathwa abantwana ukuthi baye ku ECD. Bele kumbe bele 4 years sebehle besuswa ngikhaya. Besiya esikolo. Khona kuyana kuyingozi ekuthini nxa labo abesikolo bengafundisa into ephambene laleyana ebifanele ifundiswe ngikhaya bephambene noNkulunkulu ngaba yingozi. So soqhathekile ukuthi abazali nge4 years zone ezabalazo lomntwana engakathathwa yilabo abamthathayo bemfundisa lokho abamfundisa khona. Yena umzali kahle amfundise okaNkulunkulu ngeminyaka nale yonke ngoba khona kuzabuya ezinye izinto ezifuna ukufundisa umntwana, ziningi izinto ezifuna ukufundisa umntwana. Nakho ngekhaya abazali bangakunanzelela kulama TV lawa ayafuna ukumfundisa umntwana. So bangaze bamfakela kukhona lokho kuthiwa ngo SABC. Okulemfundiso eziphambeneyo kakhulu uNkulunkulu ngana abantu ngaba kusipho nongamadishi lokuba ulahlele kachana. Ngoba imfundiso eziningi kwampana kazihlelwanga ngendlela kaNkulunkulu. So sofanele ukuthi njengomzali ukunanzelele konke. Isikhathi osulaso njengomfundisi uSibesijo. Labantwana sesisilutshwana ngoba isikolo sesibathatha masinyane. So sofanele ukuthi nxa kaMosi babe fundisa ekuseni lemini lantambama. Kusho ukuthi naso fanele sifundise even more. Ukwedlula lokhana ngenxa ukuthi isikhathi sabantwana sesilaso sifitshana sebethathwa baye kwezindawo. Manje chuma sithini nxa kuyikuthi ngendlela umfundisi uBhebha kubeka ngayo nxa kuyikuthi izikolo sezithatha abantwana okwesikhathi eside angithi abantwana babe lesikhathi esifitshane labazali ukuthi bafunde izinto ezimqoka eziqhakathekile empilweni. Umumo esiphila kiwo kulezi insuku sesiphila phakathi komumo wabazali abanye base South Africa, abanye base Botswana, abanye baphetshe emazweni akhatshana. Pho umntwana ongela mzali lapha egumeni ukuthi amakhe iphatha njani indaba enjalo? Okay, ngizaqala ngokukhuluma ngomumo esikiwo wona. Abazali abanengi kwaqala kuyikuthi abantu abaya emsebenzini ngobaba. Kulesikhathi lapho okwakusibala ngomama abakhulisa abantwana bengekhaya obaba besemsebenzini. But okwakhathesi uzathola ukuthi bobabili abazali abasekho ngikhaya. Nxa abazali bobabili bengekho ngikhaya abantwana bakhula bendawonye bengabantwana. Kumbe bakhuliswe nguloba oncedisa abazali abazali ukukhulisa abantwana osisi laba abancedisayo. Kakhulu. Nxa kuyikuthi kunjalo kuthi ukuthi njengoba uBhebheke watsho kuthi ukuthi o television o radio lokunye okuningi isize abama peers yiba abafundisa amatitsha labo. So kumele ukuthi sibili sivuke siphaphame sinanzelela ukuthi nxa thina umsebenzi singawenzanga ukufundisa abantwana njengoba memory verse ikhuluma kuqanje ubaba kuqanje lo mama njengabo teacher bokuqala nxa bengasafundisanga kulesitha la sisitha
sizabafundisa abantwana. So ukuthi abazali bangathi bephuma besiya emsebenzini isitha sale sibadonsele eclassini. Siqale ukubapha zona. Imfundo nxa isenzakala sonke isikhathi. Kuthi akula sikhathi lapho kungafundwa khona. Eni nxa imfundo kuyilokho kwenzakala emuntwini kusukela ezalwa azaye kufa. Kusho ukuthi yonke into esalisenzakala emntwaneni umzali engekho. Uyabe funde something ilanga lisiyachona. So ngezinye indlela esingakwenza ikunanzelela ukuthi abazali babe lesikhathi labantwana ukuthi baba lesikhathi njani hayi angeke ngikhulume ngangibona abanye umama beyekela lemsebenzi ukuthi abe labantwana ngikhaya kodwa abanye bayekela kungela lutho azalu offer ebantwaneni but kumele ukuthi nxa uyekela laphana usazi ukuthi uyekelelani otherwise uyaluza abantwana ukhona uphinde uluze le mali. So kumele ukuthi ubone ukuthi wenza something and then maybe ngeke kuzabuya phambili ukuthi izikolo kumele sibone ukuthi ama teacher afundisa abantwana ezikolo ngama teacher anjani ukuthi isizwe seZimbabwe sizaba isizwe senjani kuya ngokuthi silama teacher anjani ngoba umntwana ngomnyaka uqeda 9 months esesikole then i3 months yikho lo mzali khona. Ingxenye mfundisi uyengeza khonapho okuya ngumfundisi uChuma. Nginanzela lapha sikhangela kakhulu engxenye uhlangothi lwemuli okulomama nobaba. Ingxenye singalahlekelwa futhi luhlangothi lapho kule single parent khona kumbe kulomama kumbe kulobaba yedwa ongeyokhangela abantwana. Ngifisa ukuthi ngithi mina nginanzelele ukuthi umntwana emulini kumbe ku community kaso umuntu oyedwa okusenzakala kuqala ukuthi umntwana wayengomuntu wonke wayekhuzwa loba nguphi umzali ohlangana la yangithi nxa umntwana ebonakala ehamba ngendlela engafanelanga ube kanti ke nje lasezikolweni nje umfundisi etshiyo lapha uChuma ukuthi ama teacher kumele ukuthi akhangelwe kuhle ukuthi uteacher lo kambe uzasmolda yini isimilo somntwana uzancedisa yini umntwana ukuthi akhule kuhle. Kwezinye indawo uteacher uyabuya vele dakiwe into abayifundayo kudaba ubuye bhema igwayi into abayifundayo kubhema igwayi. So okumele kunanzelele angikwazi ukuthi criteria ingaba njani ukuncedisa ukuthi ekukhethweni kwama teacher kukhethwe ama teacher azancedisa abantwana ukuthi bamoldeke izimilo zabo. Okunye futhi nje kwanjiyo laphana ukuthi i-community umntwana ngomuntu wonke kakunanzeleke ukuthi umntwana ancediswe ngumuntu wonke ongaba ku position yomzali. Okay. Yes. Siyabo ake sikhangeleni indlela uJesu wakhula ngayo esesemncane esesengumntwana. Kulezi indinyane ezibalisiwe lapha kuLuka 1 ivesi ngo26 ya ku38 njalo siphinde sibale futhi sahluke sifana nawo Luka 1 endinyana ngo46 ya ku55 lapho esihlangana khona lo daba lusiza kuMaria lusiza kuJosefa ukuba uMaria uzakhulelwa athole indodana lendlela okufanele bamkhulise ngayo. Kuyini esikufundayo ngabazali laba? Izimilo zabo indlela ababeziphethe ngayo kuyini esikufunda ngabazali laba okungabe kwaba lendonsela ekukhulende kufundisweni kukaJesu? Okunye ngikunazela ukuthi uMaria lo Joseph bayamlalela uNkulunkulu. Kubuya ingilosi zobatshela uGabriel uNkulunkulu wathi gijima ukhuluma loMaria lapha. Kwelindawo ethi gijima ukhuluma lo Joseph. Ende ungakhayana indlela ababe yamukela ngayo umbiko kaGabriel. Le ndlela abalandela ngayo izilayezo zakhona. Uyabona ukuthi ngabantu vela babe lalela uNkulunkulu. So abazali abalalela uNkulunkulu kuhle kube lula ukuthi labo bafundise umntwana ngaleyo ndlela. Lapho konke ukukhethwa kwabo. Ukuthi kanti phakathi kwabantu bonke bakweIsrael kuze kukhethwe uMaria. Kula mankazana onke lawana indawo. Kuze kukhethwe uJosefa kula majaha onke lawa indawo. Kuyawutshengisa ukuthi ngabantu ababesesaba uNkulunkulu. So la abantu abesaba uNkulunkulu kulula kibo ukuthi badlulisele lokhana ukukholwa kwabo emntwaneni. Kakhulu. Yikho uJesu uthola lesimilo esinje. Singakabali okutshiwo ngumoya wesiprofeti ku Desire of Ages page 70 lapha. Ukuthi uNkulunkulu uMaria
wayemfundisa kakhulu uJesu eBhayibhelini okweBhayibheli. Even amazwi ayekhulunywa nguJesu yena ngokwakhe esesezulwini ekhomando Moses. Kodwa lapha sewafundiswa futhi ewafundiswa ngubani? Ngumama. uMaria. So baba isibonelo ke abazali labana. Siyabonga ndisitsho. Engunanzelelayo lapha yikuthi kukhanya uJesu kazange ayefunde ezikolo zamarabhayis. Umbuzo usithi kathi kuyini okwakukubi khona ngale? Ufunda ngikhaya. Yebo bakhona kulezi nsuku abathi bona sebefundisa abantwana emakhaya abo bezifundisele. Yeah, kakhulu. Angeke angizuze ngikhulume kakhulu ngakho lokho, but kodwa into ekhona ukuthi kathi kuyini ababekusola ezikolo lezi. Zazi le garbage yenengi. Kukhona okunengi okubi okwakungamelanga bakufunde. So but lapha into ekhona ukuthi umntwana nxa esiya esikolo uteacher omfundisayo lokho akukholwayo ukuthi ukholwana uteacher lwana kuqhakathekile ekufundeni. Ayisikho ukuthi umteacher lo uyachaya imaths baza pass imaths ngoba imaths engayipasa but umntwana lwana engabi lesimilo. Into edingakalayo ukuthi uteacher lo abe lesimilo number 1. Okwesibili okuqhakathekileyo lokho esikubiza sithi i-world view eka teacher lo kumele abe le biblical world view, kube abe ngumuntu okholwayo ilizwi likaNkulunkulu, okholwayo iBhayibheli. Ngoba uteacher okholwa iBhayibheli njalo ophila impilo yesiKristu even efundisa i-evolution, kumbe ufundisa igeography, kumbe ufundisa ihistory, kakusoze kufanane lo teacher ongakholwayo uNkulunkulu. So ukuthi uteacher ukholwani ungumKristu yini kumbe asomKristu, it matters, kuqhakathekile kakhulu. So abantwana bethu akumelanga siba entrust ebantwini abangasoze babakhe izimilo. Bakhangele kuphela ukuthi umntwana kumele apase. Engapasa uthena uJesu kusizana ukuzuza ilizwe lonke, ulahlekelwe ngumphefumulo wakho. Kumele uteacher abe nguteacher ozabenza ukuthi abantwana bapase imaths leyo baphinde babe lesimilo. Nguye uteacher esimdingayo. Siyabonga. Nginanzela njalo ukuthi ekufundeni lapha kumbe kufundisweni lapha ukufunda phose kuloba isiphi isigaba yikukhulumisana. Kulokukhulumisana njalo kuletha ukudlelana, kulobudlelwano obudalekayo ekufundeni, ekufundisweni. Ngekhaya emuleni nxa abantwana befundisiwe bafundiswa ngendlela efaneleyo, ukukhulumisana lokho kumbe ukufundiswa lokho uyaqinisa ubudlelwano phakathi kwabazali labantwana. Kubancedisa ukuthi la nxa sebekhulile sebezimele bebodwa bayenelisa ukuthi baphinde babe lendlela yokukhulumisana labazali babo evulekileyo, bangafihli izinto kodwa kuvuleke nje benelisa ukuxoxisana labazali. Ngamafitshane sithini ngalindaba leyisitsha? Maybe singafika lapho bensisele point lapha mfundisi ngemuva lapha lapha esikhaya labona impilo kaJesu. Kade ngifuna ukutsho ukuthi phezu kwabazali laba basemhlabeni uMaria loJoseph sithola ukuthi uJesu wayelombalisi onguNkulunkulu. Ikakhulu wayelalela izeluleko ezivela kuNkulunkulu ngelizwi lakhe. Njalo unye sikutholayo ukuthi ngisho la uJoseph noMaria bafika lapha abahluleka ukuthi bazwisise ngoJesu. Ungafunda kakhulu kuLuke chapter 2 verse 41 siya ku50 lapha. Kulesehlakayo lapha abathola khona ukuthi abade badinga khona kanti bayamdinga ngithi kanti selahlekile. Babe sebemthola ke ephikisana labafundi lababhali lapha ngithi etempelini. Behluleke futhi ukuzwisisa ngisho lenkulumo yakhe. Ngenxa yokuthi engxenye babe limited ukuzwisiseni injongo kaJesu lempilo yakhe. Kube kanti ke esikutholayo njengabazali engakutsho ukuthi kwesinye isikhathi singehluleka ukuzwisisa lokuqedisisa
lokhu uNkulunkulu awukhangeleyo ngenjongo alayo ngabantwana bethu sibe sesilahlekelwa ngumbono nisifuna ukuthi bahambe ngadi direction. Ngike for example engxenye alabasikhuluma nje in general kulabazali abangakholwayo ababefuna ukuthi abantwana bagida amadlozi benzeni angithi kube kanti ke akukho ecebeni kaNkulunkulu khona lokho uNkulunkulu uyafuna ukuthi umntwana ahambe ngale ndlela. So ke nguhlanganisa lapho nalokho kwe communication ukukhulumisana ukuthi uqhakathekile emulini oloba lapho isifundo uthi yena indaba yokukhulumisana imqoka kulo ofundisayo lofundiswayo. Ngezinye indlela ungaba lolwazi lwe subject kumbe olwesifundo esithize kodwa nxa ungakwazi ukuthi ukubelana labanye abantu ngisafunda kwawulomnye teacher wayechaya sibili isikolo but nxa wayefundisa isikhiwa ukuthi kade salichasisela ukuthi khathi ukuthi usikwenze njani utshoni wayesehluleka so uthi tsho njalo uyabe engelancedo ngoba uyabe elolwazi yena elama degrees kodwa esehluleka ukuthi ancedise abanye abantu. So nxa usiya ku communication uqhakathekile ukuthi khona okwengikwaziyo engikuzwisisayo ngikufundise nxa ngakufundisanga abanye abantu bacaca vele ngakulanceda ukwazi kwami. Abasefesu ngo-6 verse lika-4 Pepe uthi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libakhulise libondle ukubana bayesabe inkosi. Kutshoni lo? Ubaba uyisibonelo sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ngubaba wethu njengabantu. So indlela ubaba womhlabeni aphatha ngayo abantu bakhe kumele itshengise indlela ubaba wethu osezulwini asiphatha ngayo thina esilapha emhlabeni. So yikho ke ubaba ngisho labazali nje bonke balenselela ukuthi babe isibonelo esihle ebantwaneni. Abantwana abangafundi ukuphuma emlonyeni kuphela kabafundele ukuphuma ezenzweni zabazali and ukhaya ngani vikho abakufunda ngcono. Kodwa i-challenge yethu ukuthi uyabe ngumuntu olesibonelo. Yikho kuGalatiya 5 verse 22 laphana kuthiwa kuletha impawu zomuntu olomoya kaNkulunkulu ofanele ukuthi ubaba beyo ukubekezela ukuzwisisa ukuthanda ukuba lothando ebantwaneni. Khona ukhana umntwana ngabona ukuthi uyathandwa abona ukuthi uyabekezelelwa ubaba uyazwisisa ukuthi hayi ingqondo yakhe kayikakhuli la nxa ephambanisa ukujezisa kwakhona kwazi aba yilokhana okokulwa mbokukhawulisa mbokubulala kodwa kube yilokhana okukuncedisa ukuthi umntwana athi. So ubaba isibonelo sakhe siqhathekile. Nxa ungathukuthelisa abantwana sebecabanga ukuthi into la nxa bekhuleka besithi baba wethu osezulwini bengavela uqamba igama nethi baba sethi lokho kuthi ukuthi ngomunye umuntu nxa efana lo la ubaba engilaye lapha kuhle vele kube nguxa okuyinto kwakhona. So kuqhakathekile ukuthi njengabo baba sibe isibonelo. Joma ngithathe kusho lapha ukuthi nxa ubaba engathi ubuthakathaka engathi weak njalo irresponsible engayenzi umsebenzi okufanele awenze engafiki esigabeni lapho kufanele afike kiso njengomthungameli wemuli, ibandla, isikolo, isigaba, ilizwe liyaba yikho khonokho ubaba ayehluleke ukuthi kanjani akwenze. Ngokubona kwakho obaba bayakwenza yini okufanele ukuthi bakwenze ngokuzona ezinsuku? Ingxenye abanye bayakwenza, ingxenye abanye ngokubona kwakho obaba bayathatha yini indawo uNkulunkulu ababeke kiyo ukubana bayithathe bayenze? Kwezinye indawo zathola kungani umsebenzi wokondla abantwana ngokwamama. Kulomuca ovela kumlobi lo Ellen White othena abazali ikakhulu omama kababe ngababalisi bokuqala emulini kusukela eminyakeni engu6 kusiya kumnyaka wesi9 first 6 to 9 years of their lives. So bese kunganithwa
kungani kugcizelela omama kakhulu kukanti nxa yena wayebhala lapha kwakuyisikhathi lesani industrial revolution kuvulwa ama-industry obaba besuka kuma-industry awayengikhaya ngoba ngalesana sikhathi vele kwaqala ama-industry engikhaya kusetshenzwa konke kungikhaya so abantwana babengelahlupho lokuba khona kwabazali abazali babe bekhona besebenza ndawonye labantwana so uhlupho solukhona ukuthi obaba izikhathi eziningi uyabe segoli uyabe utshone semsebenzini engazabe ekhona eZimbabwe echayisa emsebenzini lapha udiniwe ingxenye sekhangela inews kufikwa ngikhaya vele abantu sebediniwe kumele ukuthi obaba bazame ukuba lesikhathi belezimuli njalo bengayekeleli omama umsebenzi wokondla abantwana kungabi umsebenzi wabomama kuphela asubambeni sonke kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sithi nxa umntwana esephambukile ngikhaya uyamuzwa ubaba esethingela umama anti uyabona umntanakho anti uyambona angazi ukuthi sibhizi kakhulu yini njengabobaba ukuthi seze siswele isikhathi sokondla sokukhulisa abantwana umntwana usengokamama yini nxa engasafundisekanga wena njengobaba ususalumi ngale ngibona ngani indaba engani i-complex engani inzima okwenzile nzima ukuthi siphila esikhathini lapho almost abazali bengani bonke babhizi ubaba lo mama bakhanya bebhizi abangekho busy kabakho ngizama ukuthi abakhona balutshwane isikhayele ngabazali engxenye abase diaspora lapho abantwana abasala bebodwa khona child headed families angithi uzathola ukuthi kuba lokuningi okwenzakalayo khona phana ezimulini ezinjalo umama ngakho ubaba ngakho abantwana bazenzela umathanda ngibagcinwe umalume ngibagcinwe ngubani yabona yakhona so nxa sikhuluma ngokuqhatha kwerole kababa kumbe komsebenzi kababa emulini sithi thina ubaba okokuqala ngumpriest uNkulunkulu umbekile emulini ukuthi abe ngumpriest wemuli okwesibili uNkulunkulu umbekile ukuthi asisele imuli anakekele imuli ngokubona ukuthi imuli iyathola okwesithathu kufundisa imuli qhathele njengoba ukuthi ube lesikhathi lapho ufundisa bona abantwana elizwini kaNkulunkulu kumbe ngelizwi kaNkulunkulu umama ule responsibility laye futhi enkulu ngoba uthwele umntwana kusukela esesiswini so influence kamama ayingeke igabhele kababa ngenxa yokuthi ngoba vele kusukela esesiswini lokhu mama kudlayo kuhle kuinfluence i-character yomntwana esiyazalwa isimilo sikamama sihle si-influence futhi i-character yomntwana so ke ngathi mina ubaba lo mama bale role posa ihambelane lanxa echiyena ama-responsibilities angikhona ekukhuliseni umntwana siyabonga kakhulu kuze kungikhumbuze indaba emncane nje umfana lo wayelokhu ebeka imali wayesithi angaphiwa imali ayibeka aphiwa imali okuyimadlanyana okuncane ongumfana nje okuncane wolama 4-5 years ayibeka umfana lo kwelinye ilanga ubaba wayebhizi kakhulu ebhizi kakhulu waye ephume ekuseni ngoviva aphenduka ilanga selitshonile kwelinye ilanga umfana nxa esizwa imota kababa ibuya uyagijima ukuthi ahlangabeze ubaba hayi obaba njengoba kwesinye isikhathi sisuka sigadwe khona kokusigadayo kamamukeli ngendlela umntwana ayemthabele ngayo Juma umama kwamkhathaza kwamntana isikhathi umntwana shuwa utshona ilanga lonke lele kulindele awusamthabeli la umamukele ngendlela yena kuthabele ngayo umdala wazikhangelela isithwala sakhe ukuthi akhangele okunengi kodwa kwamudla phakathi umntwana uthe eselele ubaba uyahamba endlini umntwana ayelele khona angithi onkabi nxa sebelele lemqamelo yabisile lengubo sezile usenanzela ukuthi ngaphansi komqamelo lapha kule mali ichwabheni sigoqiwe nxa ebona imali uyafuqa umqamelo akhipha imali amnyikinye uyithethe ngaphi imali uyitshontshe ngaphi lokuthi akabuza ukuthi umntwana imali uyithethe ngaphi umntwana uyavuka amkhangele ngamehlo ayelosizi ambuza ukuthi kathi baba uhola malini ngehour uthi umbuzelana ukuthi ngihola malini kunomntwana ongangawo ungabuza ubaba uyise ukuthi wathi hayi baba imali yona lebe ngiyigcina ukuthi ngikuholise for 1 hour ispend emsebenzini ukuthi uzoyichitha ulami
ngezindlela uthi baba ubhizi kakhulu usenza imali ukuthi awusela sikhathi lami so kungcono ukuthi lami khonoko okwenziwa ngabaqhathi lami ngikwenze ngikuqhatshe uzochitha isikhathi ulami kwesinye isikhathi obaba asinanzeleli umsebenzi omkhulu esilawo okondla abantwana ngendlela uNkulunkulu afuna ukuba nasenjani ungakhala uGenesis ngo18 verse ka19 uNkulunkulu uthi ngoba nyamazi ukhuluma ngoAbraham uthi ngoba nyamazi ukuthi abantwana bakhe uzabakhulisa ngendlela eqondile kambe uNkulunkulu uyasazini nje angakhangela kobulawa yakhangela eGwanda akhangela eCholoche emaphisa ade ayakwazi ukuthi uNdlovu abantwana uzaba ngiyakwazi ukuthi uJuma lobani ubazakhulisa abantwana ngendlela yelizwe likaNkulunkulu so kule inye study enziwe eAmerica yenza abantu eyakhipha ukuthi abaningi abasemajele ababegwetshelwe ukufa nxa kwakustudy ukuthi bakhule njani kwananzeleleka ukuthi iminyaka yabo yokuqala empilweni kabazange babe labazali eduzana so kuyawona into eziningi phambili ukuthi kumele ukuthi abazali babe lezikhathi belabantwana ekugcineni kohambo uMoses ukhuluma labantwana baIsrael bebe esebabalisela indlela uNkulunkulu abathungamele ngayo ubaphe izixwayiso aphinda abaphe lemilayo futhi khona kuyini esikufunda khona lapha kuDiteronomy 6 okungasincedisa ekukhuliseni abantwana ekukhuliseni izimuli zethu kuyini esikufunda lapha siyabonga kuDiteronomy uMoses sesipha umlayezo wakhe wokugcina njengomuntu olayelayo nxa esifa uyalayela so into yomuntu olayelayo iyabanjwa kakhulu ngoba ngamazwi akhe wokugcina kwafanele ukuthi ama-Israyeli akubone khona lona libhuku elithi Deuteronomy kutsho umthetho wesibili kumbe umthetho usuphindwa sewuphinda futhi ukuthi abantu bawuzwisise kuhle uletha lapha imiyalo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufisa siphile kanje ayiline njengoba ifakwe eBhayibhelini abesegcizelela ke kubazali kaThesa ukuthi le imiyalo lifundisa abantwana babantwana nama generation kube kulokulandela izizukulwana lezizukulwana zingakhohlwa konke lokhuyana abesebalisa futhi izenzo zikaNkulunkulu uNkulunkulu senzele lokhu lalokhuyana okuhla senzele khona akufanele ukukhohlakala konke fanele abantwana bakukhunjuzwe ukuphela lokuthi uNkulunkulu ngulusindiso lwethu khonapha ebatshela ukuthi uNkulunkulu ulisa eKhenani lathi sinjenje siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyasisindisa usisempilweni engcono so ezilawo zethu zakhe lezi lemithetho yakhe yona lana elichumi leminye nxa sifunda ayibe into engasigayida yikho kukhulunywa kwapha emfundweni ngayinto nalabo ayikhuluma ukulumbanisa ukukholwa nezifundo kumbe abathi integration of faith and learning ukuthi zonke izifundo singaze sizifunde kodwa zeyeme ifoundation yazo fanele zikhanyiswe zichasiswe liBhayibheli zihunyutshelwe ngendlela yeBhayibheli ngaze ube maths science engineering whatever konke akuhunyutshelwe ngendlela yeBhayibheli khona lapho kulesisekelo sakhe yikho uMoses sithi abantwana bafundise ngoNkulunkulu bengayekeli yebo sithi sebekela khonapho okhulunywa ngumfundisi uBhebe ngithathekiswa ngoDeuteronomy 6 khonapha nje kusukela evesini lika4 uMoses nxa ebalaya lapha uthi yena lezi zinto engilitshele zona namhlanje lizakuzifundisa abantwana ibale esetshenziswe lapha ngesilungu kuthiwa diligently kusho ukuthi lizabafundisa ngokukhuthala langamandla wonke diligently abesithi yena lizakhuluma ngakho uthi nalokhu uzawubeka enhlizweni zenu angithi likhulume ngakho lapho lihlezi endlini yenu angithi lapho lihamba endleleni lapho lilalayo lalapho livuka angithi so nginanzela lapha ukuqhakatheka kwalezi zifundo ukuthi kwamele ukuthi bakhulume ngazo behlezi aswelanga lamathuba kulezi insuku qala waswala lokho kuthiwa kuyini ama bedtime stories right kudala kwakusuka le ndatshana ezazixoxwa enganekwane right ezazixoxwa ezazifundisa zonke zazizongufundisa abantu ngendlela umuntu bahambe ngayo
kade sakusela ngane kwani ama playtime stories lawo sengana anyamalala asekho angithi kube kanti ke kwakuncedisa khona lokho ukuthi zona lezi indaba zona lezo zincedise ukubumba isimilo somuntu zincedise futhi ukwakha umuntu uncedise umuntu ukuthi abone impilo ngendlela eqhathekileyo so ke engakutsho ngamafitshane kulesi sigaba mfundisi ukuthi uNkulunkulu ujonge ukuthi ilizwi lakhe njengabazali njengezimuli njengecommunity silithathe libe mqoka libe yilo elifundiswayo kusukela umuntu esungula aze aye kuba mdala. Siyabonga. Chuma ngomzuzu nje kuyini ongasichiyela khona ongasipha khona ukuthi hey bantu umlando esilawo ekukhuliseni abantwana ingabe bancane ingabe bakhulu nanku kuyini ongasichiyela khona njengabalaleli ukuthi hey bantu nanku kumele kwenziwe kumbe indlela okufanele uhanjwe ngayo. Abantwana kumele ukuthi bafundiswe iBhayibheli ngekhaya. Njalo lanxa sebesiya ezikolo mhlawumbe ibandla kumele linanzelele ukuthi ababalisi bayaphiwa itraining eyokufundisa babafundiswe ukuthi nxa befundisa benza njani ukuhlanganisa icontent yabo lokholo njengoba uBhebhe seke watsho. So njengomzali sibili kumele ngenze konke engingakwenza ukuphathisa umntwana ukuthi abe ngumntwana ozaba lesimilo esiqotho ukuze sekuphelelisiwe konke nxa kufike ekwahlulelweni ngibe lesibindi sokuthi kumele ngizibuze ukuthi kambe ngizaba lesibindi sokuma phambi kaNkulunkulu ngithi mina ngondlile ngikhulisile abantwana bangihlamukele nxa kuyikuthi bahlamukile ngoba kulabazali abalimeleyo khathesi sikhuluma belinyazwa yikuhlamuka kwabantwana kakhulu bona bezamile konke abangakwenza kumele ukuthi sinanzelele ukuthi uKhayini uyahlamuka emzini kaAdam lo Eva ngicabanga ukuthi babefundiswe kuhle lapha ngoba kuphuma uAbela lapha ungakhangela uJesu uyabafundisa kuhle abafundi bakhe but kuyaphuma uJudas ezulwini kwaphuma uSathane engakazabona imfundiso engayisiyo kodwa uSathane waphuma kufamily yasezulwini ukuthi kwesinye isikhathi kumele abazali engaqhubeka ezilimaza kakhulu kwesinye isikhathi uyazilimaza ngomntwana ozaba ukuthi mzukwana ufayo uzasale ephenduka kusale kuza kuhlwa ukuthi senze body viewing laphana yikho lapho kuza kuhlwa khona hey ubaba nje behlale egcizelela ukuthi ngihlamukele mina. Mfundisi Pepe nyenqanye yomzuzu uchiya sibambeni usichiyelana ngokufunda ezimulini. Hayi siyabonga kakhulu. Ukufunda ezimulini ngibona ngani kathesi sokuqhathekile ukwedlula isikhathi sonke ngoba siphile ensukwini zokugcina. Abantu abaphile ensukwini zokugcina bachaziwe kuTimothy wesithathu lapha uTimothy wesibili chapter 3. Abantwana esibakhulisa kathesi esibafundisa kathesi yibo abazamelana lesikhathi sohlupho esokugcineni bengasela mmeli uNkulunkulu uJesu esephumile kanti so umuntu onjalo ufanele umkhulise njani ozaba nguye ozakuma ngesuku zokugcina ebhekana lenhlupho zokugcina emele iKristu sakhe sokulokuhlukuluzwa kufanele akhuliswe njani nxa wena ukhuliswe ngesikhathi nje sokuthula esinjengalesi lo ukhuliswe ekugcineni sokufanele abe ngcwele ukwedlula vele abazali kade sifanele abantu ababo babe ngcwele ukwedlula bona abazali ngabaphile esikhathini esidinga ukukholwa ukwedlula abazali. Siyabonga mfundisi. Mfundisi sithe usichiyelana. Vele ngamafitshane nginanzela ukuthi sesikhathini lapho usokule mfundiso eziningi kakhulu eziphazamisa funa imfundiso eqondileyo esingazama ukuthi sifake njengabazali. Kodwa ke lanxa kunjalo isifundo saliviki sijonge ukuthi sisincedise ukuthi singaphelelwa lithemba ekufundiseni okuqondileyo. Asizameni ngamandla wonke ukufundisa okuyiko okukhangelwe uNkulunkulu njalo okuyiko okuqondileyo. We may never know ukuthi umphumela uzaba njani kodwa ke njengoba sisho isifiso somuntu wonke ukuthi umntwana
loba ngubani afundiswe ngendlela eqondile. Siyabonga mfundisi. Umntwana utitsha wakhe oqala umama, ubaba nguye kumele amphise isixwayiso. Ngezindlela bonke bobabili ubaba lo mama balesabelo esikhulu esimangalisayo ekondleni lekukhuliseni abantwana. Njengoba umfundisi uBhebhetshilo ukuthi ngabantwana abayakhula bakhule phakathi kwesikhathi esinzima, isikhathi sokuphela kwembali yomhlaba. uPeter wesibili ngo3 ivesi nyelika 11 nxa usiye emaphetheleni nayo uthi kumele sibe uthi what manner of persons kufanele sibe ngabantu abanjani nxa sibhekane lesikhathi esinzima esinje lo msebenzi omkhulu ongaka wokukhuliswa kwabantwana ensukwini ezinjengazonezi. uNkulunkulu asibusise asenzele kuhle. Sacela umfundisi uBhebha sikhulekele. Sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, sithi udumo namandla nobukhosi awube kuwe kuse kube naphakade. Sicela ngathi ungasisiza njengabantu abakho ukunanzelela umlando esinawo wokufundisa emakhaya. Cela ngathi ungaphathisa imuli inye ngayinye ebelethuba lokuzwa lesi sifundo, ukuthi yanelise ukuphathiseka umoya wakho ingcwele nezingilosi zezulu aziphathise imuli inye ngayinye yabantu abakholwayo ukuba banelise ukukhulisa bafundisa abantwana ngendlela yakho bese sezandleni zabo, bebe ngasaphambuke kuleyo ndlela ngenxa yesibusiso sakho. Londoloza ugcina abantu abakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bafundisi.